Dostele. Dieses Tibet diese Woche eine wöchentliche Nachrichtenausgabe über Tibet, seine Heiligkeit den Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Zunächst einmal die heutigen Schlagzeilen. Seine Heiligkeit der Dalai Lama empfing Teilnehmer des internationalen Pali- und Sanskrit-Bhikkhu-Austauschprogramms. Das Büro von Tibet in Washington D.C. veranstaltet einen Workshop für tibetische Jugendführer und einen chinesisch-tibetischen Dialog in Toronto. Wöchentlicher Ausblick, Jahr der Barmherzigkeit. Am Montag dieser Woche empfing seine Heiligkeit der Dalai Lama die Teilnehmer des 4. Jahrgangs des internationalen Pali- und Sanskrit-Bhikkhu-Austauschprogramms im Debong Gomang Debattierzentrum in Mangkut, Südindien. In seiner Ansprache an die Teilnehmer betonte seine Heiligkeit, dass der Bodhidharma eine umfassende Erklärung der Philosophie und Psychologie bietet, die die Tibeter seit Jahrhunderten bewahren. Seine Heiligkeit hob hervor, dass die grundlegende Wurzel der buddhistischen Philosophie im Studium des Geistes und des Konzepts der Realität zu einem stetig wachsenden Interesse westlicher Wissenschaftler und der allgemeinen chinesischen Bevölkerung am Studium des tibetischen Buddhismus geführt habe. Buddha Dharma, you see, many aspects like philosophy or psychology, and when we explain Buddha Dharma, they including about psychology. The other religion, of course, we always respect, but the more detailed, the rich explanation, Buddha Dharma, which we Tibetan kept, is about the psychology. And then I think nature, what is the reality, that also you see explain. So now today, China, more and more Chinese now showing interest about Buddha Dharma. So, previous day, China is a controlled Tibetan the fellow knowledge, but now they try to learn from Tibetan. So, our knowledge, it seems, I think, a very useful knowledge. And our knowledge, not only just a mere knowledge, but practice. So, result, peaceful mind. Thank you. Thank you. In der vergangenen Woche gewährte seine Heiligkeit außerdem über 1000 Menschen eine Audienz, bei der er sein langes Leben bekräftigte. Rinchen Kanto, nationaler Koordinator der Kerngruppe für die tibetische Sache, erhielt zusammen mit seiner Familie ebenfalls eine persönliche Audienz bei seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama. Im Gespräch mit Tibet TV drückte Rinchen Kanto seine Freude darüber aus, seine Heiligkeit dem Dalai Lama bei guter Gesundheit zu sehen und ermutigte die Tibeter, ihre Bemühungen für die tibetische Sache fortzusetzen. Er bekräftigte seine Überzeugung, dass Tibet eines Tages frei sein wird. हम लोग तो एक्टिविस्ट है, तिब्बत के लिए हम लोग काम कर रहा है और हम लोग तो पूरे तिब्बत आज़ादी के लिए लड़ रहा है।
क्योंकि हम तो ये पुराने इतिहास जो तिब्बत का है वो फिर दोबारा उसको स्थापित करना चाहते हैं। जो तिब्बत एक आज़ादी देश था और पूरे आज़ादी के साथ, और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पूरे इनसाइड और आउटसाइड तिब्बतियंस जो है, तिब्बत के अंदर में है या बाहर में है, आप लोग पूरे हिम्मत रखिए, तिब्बत का आज़ादी होगा, ये हम लोगों का पूरा संकल्प है। क्योंकि तिब्बत आज़ाद होने से ही हमारे भारत के लिए भी बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हमारे लिए देश का सुरक्षा का उसके मामले के साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि तिब्बत वाज अ बफर जोन। आज हम लोग को चीन के साथ में, और हम लोग अभी तक भी तिब्बत सपोर्ट ग्रुप के जितने लोग हैं वो इंडो चाइना बॉर्डर नहीं मानते, हम लोग इंडो तिब्बत बॉर्डर मानते हैं। और हम लोगों का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है कि हिज होलीनेस को पहले भी हम लोगों ने पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच भी कर चुका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेस भी किया है। उसमें हिज होलीनेस को भारत रत्न जो है, हिंदुस्तान का जो सिविल अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड है, उसको उनको हम लोगों को उनके किसी तरह से उनको डेकोरेशन करना है, उनको भारत सरकार की ओर से देना है। इसके लिए हम लोग पूरे लगा हुआ है। Vom 28. bis zum 30. Dezember 2025 organisierte das Tibet-Büro in Washington, D.C. in Zusammenarbeit mit dem Tibetan Canadian Cultural Center einen dreitägigen Workshop zum Thema tibetische Jugendführung und Kapazitätsaufbau in Toronto, Kanada. Der Workshop brachte rund 40 junge Tibeter aus Toronto, Ottawa und Calgary zusammen, wobei mehrere Gemeindevorsteher als Trainer und Referenten fungierten. Es wurden Lehrpläne wie Advocacy Training, interaktive Gruppendiskussion und Präsentation, Meditationskurse und Vorträge entwickelt, damit die Teilnehmer zu wertvollen Stimmen für Tibet werden können. Während seines Aufenthalts in Toronto führte das Tibet-Büro mit Unterstützung des Tibetan Canadian Culture Center am 28. Dezember auch den Year of Compassion Canada Sino-Tibet Dialogue, Jahr der Barmherzigkeit, kanadisch-chinesisch-tibetischer Dialog durch. Die teilnehmenden tibetischen Jugendführer sowie chinesische Demokratieaktivisten und Jugendliche führten einen intensiven Dialog über Themen wie die Förderung von Mitgefühl und Gewaltlosigkeit durch seine Heiligkeit sowie die Geschichte und die aktuelle soziopolitische Lage Tibets. Der Abgeordnete Namgyel Chudup stellte in seiner Eröffnungsrede fest, dass die Tibeter zwar in ihrem Kampf für Freiheit und den Erhalt ihrer Kultur mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert sind, unter der weisen Führung seiner Heiligkeit jedoch die Suche nach Verständnis und Konsens durch Dialog nach wie vor der wichtigste Ansatz ist. Sheng Xue, ein bekannter chinesischer Demokratieaktivist in Kanada, betonte, dass unter den globalen Bewegungen, die sich gegen die Unterdrückung durch die Kommunistische Partei Chinas wehren, das tibetische Volk durch sein unerschütterliches Bekenntnis zur Gewaltlosigkeit und Widerstandsfähigkeit die gesamte Kraft seiner Nation mobilisiert habe. Ihr Beispiel sei ein Leuchtfeuer der Inspiration im internationalen Kampf für Freiheit und ermutige alle, die nach Demokratie und Freiheit streben, einschließlich der Chinesen selbst. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Gotun-Jahr der Barmherzigkeit veranstaltete das Kangdo Gotun-Organisationskomitee zusammen mit dem Kangdo Sprachschutzkomitee diese Woche einen 4-tägigen Workshop für tibetische Kinder über das Vermächtnis seiner Heiligkeit. Das lokale Gotun-Organisationskomitee von Kulu Manali veranstaltete zusammen mit Mitgliedern der Gemeinde eine Kleiderverteilungsaktion in den Gebieten Kulu Manali und Bundar, um arme und bedürftige Familien vor dem harten Winter zu schützen. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.